حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat ke pelaksanaan, marilah kita bacakan terus lagi tentang acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah lahzatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Iya,